Tonai joto ta khudi bukuk song ang noni loge tongo baikan tomol song tini massive rally come deputation rulai kha di pramotha party bangma committee bai song tajak aro ang thik bajajak kila RD block habanok buskango already deputation rejak memorandum ya farjak through video ni yaktei amnurogaino tabuk kebangma aro je 30 kila bangma amchaini kebangma di pramothani warrior shop aro je rally o faisok faijak narok nugai mankhana tabuk bason relaijak kebangma MDC MLS borokbo o deputation ruthani o borokbo faiman jaka amno teino ang je deputation ramani busak respond ka ham phai busak successful uno amno bagaino tabuk ang sunani truk tabuk borom kenang sir di sini CM Purutun Jamatya Pajajak kok tibra bai je kok lam sanani ang chai tok mani tabuk to norok already video ni thani memorandum ya pharika bosak jura respond kaham phaika both through te Tini chung video memorandum nomani to video ni chung governor ni thani thangnai governor higher authority je tongnai ro Ministry of Home Affairs ro thang sung nai bu dai khen je Government of India Ministry of Home Affairs chong je notification nomani illegal immigrant chong phadar haste ni phainai muslim thung rohingya thung borok no dai khe reklai ro hawani bangoi Engke chung bono na tini jau to pal chini ro MLA ro MDC ro sok phajak chini block president ro sok phajak sung omo phunuk kha je chini ti prahaste ni jo to luku ro je phatar haste ni phainai illegal babe borono jo to ni rkhlainai ni muchuk jag omo chung tini proman lokha tebi jara phaya ko tonai ro haste ni jo to luku ro chini ti prasa ha ni busa sung India ni borok as a Indian citizen sung jekpa ne phatar haste ni phainai no Government of India je circular romani notification romani mutabek borno rkhlai ro nani bagoi chuba chuk khainai tei pressure khainai ni nangnai hai hene ne sung tini o jaga ro lai sir already 1 month hai kai thangkha je central ni ote notification sok phai mani central ni si notification phayong kheba tamoni state government abo action naya tamo ni wan somaro action naya oboni bangoi ne chung tini maro borok jate action na thung tani ke chung joto siu hasteo je illegal immigrant pungoi tongkha 1971 ni hoi suru khai gobangma face gobangma lok je phatar hasti ni phai chini tongthai chini chathai even chini nokbar Those khai pe Government of India ni je scheme tongu je rationing facility tongu bangma no bono borongmang no bok khai tini bu tabok bu lok hajar din brung hawi tong hani bangone chung borong no protect khadi detect khadi kasoni ne chung ma ho Government of India je joto state no circular offer na chini state do asu proactive ke bono action na ya hani bango chung Government of India je circular romani no state government jekpane daiti bono action na thung hai hene nusung pressure dona ni bagai ni tini o jaga deputation lai sudu o jaga simia kabangma jaga jira ni ya ni sipai jola teibo kabangma jaga wo o mai ke deputation khajak Oke sir kabangma tiprasa ham khai ni bagai sabung tangnai betongo kabangma bodol politics hapro kerengnai kabangma bodol lidan tongo tamni bagai tabok norok to string tongya tamni bagai borok string sing tabok borok ni social media o je phai bo ok sane ni nukjak ya deputation renai bo kare angke abno regaile tipra mothani through te SCM oro kuno politics ni bangya sing haste ni joto lukurok India ni joto besarok Indian citizenship tongnai rok joto ne about politics ti pramotha khaiteng CPM khaiteng Congress khaiteng je ha ni besarok borok tin o kok no ti sawani na ekoi
खरां जों हातार हानि न रोख्लायनि नांनाय ओ कक्सि मासानाय तानिखे अर जागा पार्टी भोट बैंक बाहाय पलिसि बाय जदि नायखांखे जों जे 70-75 बছর जे माहाय गय फाइमानि सीपीएम रग जे बाबे बांलादेशी रगनो आश्रय रग ओय भोट बैंक पलिटिक्स खाइमानि अमाहाय न चिनि भविष्यत चिनि राय रग मासे मानुया ए बो बिखरा रो रानाय हानि बावनो जों सानानि मुसु ताबो बीजेपी ओ फातंग थों सीपीएम ओ फातंग थों कांग्रेस ओ फातंग थों opposition party je tongnai rogbo chini tipramata no siminu kok saya pho siring tongpho bangladesh ni birode haike protest khaino baiya sarkar ni kawi sinang thangna nangpho mahairo samani bor ni kuno omok kri hachi besle bor faltu allegation hachi जों सानानि मुसुगो जों अमो एबो politics बायनाय जों और जागा विदेशी बितारन के जों एसे इंडियन एसे तिप्रानि बरक मुइछि और फातार हास्ते नि फाइनेल नो रख्लायनि हो आज के सिसिनि तंगथाय जाथाय बेबाक गभर्नमेन्ट नि सुजुग सुबिदा जों मानाय सीपीएम तिनि कक साराया जितेन चौधरी बीजेपी नि गोबां एमएलए तंगु मन्त्री तंगु चिनि तिप्रासा तिनि कक साराया निनि तामसने कांग्रेस चिनि तिप्रासा गोबां मा दं बर ता कक थाइसिपान साराया जे विदेशी मा रख्लायनि हि साराया गभर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्कुलेट होई दंहा तारपरे बो अरनि जे नेता तंगनाय रक तिप्रा मथा पार्टी नो बादोवै अनेन पार्टी नि बीजेपी थों सीपीएम थों कांग्रेस थों जोंनि तिप्रासा नेता रक कोनो मुभमेंट करे कोनो खरां करे कोनो कक्ति सामानि करे अम जों जत हास्ति लुकुर लगै दं हाचि एकमात्र जोंनि बुबाग्रानि पार्टी तिप्रा मथा पार्टी सिमेनो विदेशी बितरण खायदे होनै ताबो जागा आन्दोलन खाय दं एसार तेकासा जे एलिगेशन फाइमानि पाबल नि कक खालायनो न एके ताबुक एडिसि नि इलेक्शन गान ताबुक हायनो फिलो अंखर था तिप्राम थारो भोट बैंक नि बागै से बर हाय खायो हाय नाटक सिमिसि नै जे कक सामानि आबने ताम कक फिरंनाय जों इलेक्शन ना होय पिलावनो साथा इलेक्शन ना होय जों अ इशू तबया ग्रेटा तिप्रालेन जों इलेक्शन नायो तबया चिनि तिप्रासानि अधिकार नि बागै छि जदि केबो इलेक्शन नायो अ इशू तब उनके निरब इलेक्शन फाइहा ओ इशू ति सारिता सीपीएम ति सारि इलेक्शन इशू विदेशी बितरण दख्लाय दे ग्रेटा तिप्रालेन सानि नमु इलेक्शन न तबो बीजेपी बु तबरि ताबो विदेशी न तय फेयो विदेशी मार खलायने बीजेपी बिचाइदे ओ इलेक्शन जदि तिप्रा मथा इलेक्शन न तय ओ कक्ति साखांके बीजेपी खाने मति सारि सीपीएम खाने मति सारि कांग्रेस खाने मति सारि विदेशी न मार खलायने हि खरां ति सारि के बरबो भोट मा खामब्ले जों कोनो दिन इलेक्शन नायो चिनि तिप्रासानि अधिकार न याकार अधिकार न छानानि बागै छि फातार हास्तेनि फाइनेल न रख्लायनानि बागै छि जोंनो बोर्ड थों हायनै जों अर जागा साया हाजि दिनो अर जागा डेपुटेशन लाइका जे तिप्रासा रक जोंनो बोर्ड दे जों स्लोगान दयाब्ले चिनि स्लोगान फातार हानि बरक न रख्लायनानि छि अर जागा इलेक्शन में कोनो कनेक्शन करे हामबाय सर सीएम पूर्णचंद्र जमातिया जे कक सराय साखा गोबांमा कक सिलचाजा थ्रु कमेन्टै हायबा गोबांमा पलिटिक्स नि आदं जौराग जे कक सिलचामने तिप्रामा थरक बरक नाटक खालायमानि सि भोट गानार एडिसि इलेक्शन गानार बरक फिलो अंखर दङ भोट बेंनि बागै से भाई खालायमान खालायो जे कक सिलचामनि अब पूरा जे फल्स एलिगेशन हिनै जे कक फिरो माने कुनु इनवॉल्व करे तब डेपुटेशन जे क्लाइमानी आनी यागो तंग मेमोरेंडम कॉपी तंग नाइमानो आरो प्रोजेक्ट तंग through the block development officer Killa Adi block Gumudi district Tripura subject mass people's memorandum on number 1 detection and deportation of illegal immigrants and number 2 immediate implementations of the Tiprasa Accord bo tabuk sak jora implement klayakho ongyakho central by je tabuk government coalition tongmani Tiprama tha abni bagaino tabuk deputation rekha through block nitai copy to SDM DM governor copy songnai abni bagaino tabuk sirigai sirigai kebangma nongko kuya kare nongko tonge kare meno borok phajak main kaisa kha movement kha Bangladesh rokno rukhlainani je illegal immigrants rokno je prani Bangladesh rokno abo se main tini man
Lain habai.